Haksang joto dinio social media mai sing phenai ta phum kuro akhe dinio je bochini bro rakcha rakcham united bro ni ongye chong bro ha autonomous district council saimoni dini live layo chong 31 December keha honorable governor santhia chong memorandum submit keha abuni tiniyo tanai kati te tha abun se tiniyo chong bro BRU bro rakcha rakcham united ni Central Executive Committee form makhilaiha bo form makhitiyo tongsing phainai tini media person ro bromnang akhe haksa sampani je mai sing phainai tini dokhin bongdo dokhin Tripura uttor Tripura dolai gondasora akhe koromsora akhe ambasa abinke longtreveli inke damsora pipla khedasora maisiye tongphainai takhum kurono oilao khapang khakchangwa hambai ke bo press meet dikie masirifio maumi ke chung chini biskauni moloha chini mission vision keha jatin mai ta ke chung Indian constitution to article 244 to Indian Constitution 6 schedule ni under abaron hoite se chung abaron nai hui se chung tango Indian keha democracy country abodiyo chung pho sasani nangmo sasani khopsuimo sasani raimo sasani snimari metma sasani thangmari metma sasani hampanda metman ba chung keha democracy chung pho keha bro rakcha rakcha chung central committee form ma khelaha form khemonchio tinio mai si phenai central committee ni president bromnang darshan kumar bro ang sasakno akhe abuni logewo tre chini vice president mai si phenai bromnang sujit kumar bro abuni tre mai si phenai vice president bromnang VL chuanga bro abuni mai si phenai tre chini AGS bromnang hetendra bro abuni mai si phenai AGS lipson bro abuni mai si phenai chini AGS assistant general secretary hamsorai bro akhe abuni mai si phenai chini spokesperson bromnang Chawbela bro akhe abodi khie chung chini system chung finance treasury organizing secretary chief organizing secretary abodi khie chung member of nungye tiniyo haksa sampani phainai jotono lasiye jotono khosiye chung khlor jahan imsiyo tiniyo central committee form khelaha armaya joto naye tongai ta khumko mam pharo gianang burdinang chung habo haklai tebo tiklai ongi tomo bo jatina sosane ke chung joto jagani chini intellectual joto sam kaham tai donai joto sinai runai bro ni phain chung nanai arom e bo social media dekhiye chung jothon chio chini snai thungla ka thuya karu chung no bru jatina palma sayo abadi khina chung tiniyo central committee form khelaha form khemonim sia chung kaham keno sop lungkhe chung bo BIDC na broha autonomous district council na sop lungkhe tuiso tinang thaman ba pandawo chung tiniyo joto area ni brokno tuye chung tini committee khati leha committee khapemani porewa chung paraboyo chini chini organize breke khenai chini committee body breke tongnai abadi rephono yo bo press meet dikhe chung saklainai ke arum joto chini bruja tini nangkhrumu chung nangnai chung abadi kheno joto jak masayo bodi ke tiniyo chung central executive
form kepai mani ya bo chung next step lanai engke bo central executive form kepai ke chung bis kang chini planning chung rai tongo chung chini Tripura hasti ni bromnang chief minister thiya kono chung memorandum submit kenai aboni pai chung phatar hasti ni central ni minister ake central ni jekono chini ri thaima ri marma chini sai thaima chini phano ri ma jaga tomo jaga wo chung joto jaga wo so ren mo panda wo chini khokchi mo chini identity crisis mo chini protection on bo ye chini thangmarin bo ye chung ri ma chung rai le tong armi joto bru jati hapso hakona tonai ta kum mam pharno bo ko phebe ke nro joto no ma siri phio armo ye je chungbai tini yo mai si phai ang tele bo joto kunglai ye chung sale mayo armi tini bo Anand Bazar tini yo chini bro rakcha raksham united bro ni officer ndeke no chung joto social media ni kuro ta khum kuro chuno nang thu phaima de ke chung no khapang khaksang mori ye joto tini yo mai si phe no khapang khaksang mori ake bro jati joto elakao tongnai chini Tripura haste tongnai ake Tripura haste ni phatharo tongnai India haktoro tongnai joto jetin jagai tongpho nro bro joto nro no chung snack tongla ka thoya ro kendra no asai nro ni phai ma sai pio bode ke chung rai sa ar min nro no chung nro no nang thunai ye chung asa khe chung biskali mu la no kaham kong khe chin jati no chini land area no protection khe man ba panda wa chung article 244 Indian constitution ni dara wa je chini saimar ma tomo chung abani mote wa chung saini thangnai biskamo hi ne thangnai ar khemo ye chung chini khok chimo chini bada bigno chini kasmo chini bengmo tongnai bangma no abon upia chung lai thanai chung je Broha Autonomous District Council Bro Rakcha Raksham United ni bro ye chung memorandum submit khemon chio tinin jarawa chung ne to social media ro jatir chini jati chini dofa chungno jat chalai ha social media ni viral ke chung chi chungwa keha bro saw jati bai jati phele nai jati bai tai nai ti prasano phele nai mi akhe democracy chini Tripura kaham ke tomo chungno jati bai jati phele nai mi hi nai kono tomo arumo ye keha bo chini bru jati ni sio phele ni taung tho chung ang as president omodeyo tiniyo saklai ma khlariyo joto bru jati rono keha ta se jalai tho ake tre jati Tripura wo 19 defense tribe tomo abon sio tre keha wo recognition on thaye 20 defense tribe abon sio chung keha jati bai ba chung phele naya Indian constitution 6 schedule under article 244 no base case chung bo Broha Autonomous District Council ma sayo aru ye chini patta chini rayoti chini eloti chini jo abo arino tu yese abo hana tu yese bru jati ni hana tu yese chung keha chung no keha PBTG onge thaha chung Bharat Haktor ni 75 jona jati mai thanai hemon sia chung keha Tripura hate opo chung PBTG vulnerable tribe group onge thaha abo bai chung no vulnerable ne fuse ti he che chung chini India Haktor chini phano chung Tripura hate otoi tonai chung no proklai tonai chini phanthia chung ma saimse chung am chini identity no mai man ko pandao chini stingmari chini thangmari men man ko pandao se am joto chung 20 defense tribe to nemaro ko ta chung tho chung thahanos ka onphonaya kamang ba engke chung Indian constitution je article base kiye to ye mo abadiyo se chung sayo kamang ba engke chung keha jati bai fer naya keha jati bai chung sile naya alu chini mai marma chini sai marma je chini ain tomodeyo chung biskamo he thanai aru ye joto chung Tripura saron boska naya chung Tripura ni sano joto no are bipo chung phoke ha PBTG omodeyo chung chini bhabishot chini kau mani kau chini keha protection janjani area no ha tong phayo border boi ni chini area no protection kheman bo ese chung tiniyo bo keha Broha Autonomous Compact Area Autonomous District Council chungma saimo mangbo inke chini ariyo khop chimo oni maro so phai mo tongo ar khangbo ye chung joto Tripura saro le janjani saimar ma tongo ye soite mandira chung sayo arme kehani patanola ni hia kehani hanola ni hia
chung all over TTA this Tripura Tribal Areas District Council ba Tripura ni all over Tripura state ni ha no chung si ni mia ang be this ni under je tung mo abo ha no bo chung lo khok ni mia ar be jot to jati na ma tonai 20 defense tribe chung ma tonai ne ar bo janjani jati ni community ni base chung ke ha chini protection chini area no dominant area no protection khema mo e bobro ha autonomous district council ma selenche am e benje bo sato je bo kuto chini sinai rongnai ta kumku mam pharo no bo sini naito joto Tripura sa tonai ro ake joto Tripura tonai Tripura am saro bo message be keno ro no sio sirin chongo maung be ke chong bo controversy mo bo de ketre tang nai tho janjani bai mama sai tho janjani speech to right tongo janjani samar to janjani kumar tongo arpo constitutional no le illegal no sale mani legal kau thena sale ye chung thaha se chung Tripura lim sa se joto se thane nango ke ha jati ni kau mai ke mani kau mai ke tre ke ha community ni kau mai ni nango ke ha jati ni land dominant area no protection khelma bai ke tre ke ha jati ko mai ni nango chung thaha ma chini maria so phainai joto jati ni joto community ni bahla mai marno bahla janjani identity no traditional culture no tuye chung baha ke samung tanglai mai mong khese chini thangmari mai nai chung ke hana bo skomoni kawya ke ha bai ke ha jati bai chung 20 defense tribe bai phen dai moya janjani himung ma chini janjani thangmari chule kmai thane ha porting bisa ka ne mai bo ko thena tuye se chung article 244 tu ni base no chung base no rom se chung abono tuye abono ya se shie chung abode ke mahin lenje armo e joto tinim sio je sia konuya kong to nero tinio chung bo press meet dikio chung social media dike no ma sirpio joto bro jati ake Tripura to nai 20 defense tribe ake tre chini tribes ni phatharo to nai bro no pro bo ko thai be ke sinin to ke ke chung controversy onglaya chung ke ha ni tre ke ha be phen ma chung naya bo jati no janjani chini ke ha protection dominant area no chung protection khema ba se chung yo ya chung bro ha autonomous district council ma sayo bo ko thai be no tre jati be jati controversy phani tai tho bo hi no bo ko thai be maksa yo joto hani group no hambai